Ketheka mutegeri Weru TV bwaga nuntuba kuona kanya kugwatanira na wonikire Weru Njumaa thaa ithatu mbitagwa NTINYARI kinyoja nizo twikirite urito tukubona arua kirinte to tieto. OCS walare gwikirwa mpena akiringithanwa na kura kwa bunduki aria gwatikinya na mbeca ngiri 200 baribari. Minista wa urimi Peter Gatremunya gutariria ndege ya mbere ya mira kuma Kenya mwanka Somalia kaumaruka Jumapili eje. Gavana Kiraitu sanitari ntore kurunga ntere mwanya cha Meru kugambia Meru baba kura. Na kiri rugono naro tugategera umbani wa Gavana Leno Kulal wa miaka 10 Gavana wa Sambu. Anko gwato geno kaire mwananiro mathithio tukubona arua ni Purity Richard tukianjiria nteto cheto OCS walare nwe Ezra Sambu na kirimpene rokirwa na arua Sambu agwati akiringithana na kura kwa bunduki muthemba jwa pisto ere tumiri joko jikire antu baire barabe kirimpene kumantere oyu abisa ojo kinyana atrimina chiringi ngiri 200 mbeca baribari ende pisto etethirwa kigwatikana kwawe. Nicholas Chabari na ripoti je. These are for the offices. Kituo ni giki kia polisi ikialare kwithiritwe gukionekana mabitha abanthikiri bakithiuruka nekenda kumenya oma bwa mantu na mbicha ayongwa ya mantu mabathite na mbere na guchunguna. Boboni kumania na kira ripoti ya polisi ikuga ati kuri ntugu Jumatano tariki 20 cha mweri uyu wa muwanja mwaka uyu wa 2022 thaa 10 icharukiri mabitha baire ba polisi ibagwatire muthuganirwa umwe ari na apisto na araba amenyithirie OCS wa gituo giki kia laretwe Ezra Sambu na bai bathatu bagwatanira bagwata amuthuganirwo uyu na bamutunya apisto era ari nio na gukurukira ombi namba 05/20/07/2022 muthuganirwo uyu na mbukirwo ekiri gituo giki kia polisi na andikirwo mabitia amagwamba obagutumira kibara no ende kuringana na ripoti ya polisi gutirio kiri ripoti ino kwandikwa ati muthuganirwo uyu na kugwetwo ari na pisto. Amwe na ogu ndeto ichakinyire mwanka mutongeria agwarwangi rwanthikiri aga kaunti ya Meru twe CCIO na we enda akomenya oma abwa ndeto ino na ara auririe Ezra Sambu ora ne OCS wa gituo giki no Sambu akana ati gutire pisto ono emwe yonekana na muthuganirwo uyu kumania na ukana goko kwa OCS itagaria guchirania na pisto ino iri anjiru na rianjiru nyumba ya OCS na ara koithirwo mbecha ngiri 220 na chiringi 100 na kinya pisto itare ya oma kana pisto bonoko. Usunkuni bobo ngoroki bwathire na mbere kuonekana kinya bukiruthwa kiri OBC ibwa OCS ojo wamwe na kinya kiri nyumba ya kwaiga abunduki kana amareja gituo giki kia polisi na pisto ino itonekana ku. Kumania na ontobobo ibu watumire OCS oyo walaretwe Ezra Sambu agwatwa ntugu ino ya Alamisi na ingiro gituo ni kia polisi ikia Meru na ara uchunkuni muno nkoroki buthite na mbere na kinya athitangwa na mabitia amakwenda kurigiria na guchindana na kihoto bubumirite gorera kuri ntugu ya Jumatatu utugo gento thaa ithatu cia utugo muntu umwe auragirwe taoni ya Lare mita inkai ake kuma gituoni ikia polisi giki kelare na ende familia yake no ithite na mbere na kuga uthongoria ibuthi na mbere mwanka baraba uragire muntu gwao pamenyekane. Twiromba thirikari tushughulikia nontu kitendo ki mukoroko atiya ende mbakara ya ate more wa intobitha mbuibiarete utewa barwete ikinya noe thirikari egwithie thara investigations irure kukikia muntu uyu nonto muntu uyu ni muntu umwiritirio ngwewe kikuke kadera mwankatha ya za family tutukumenya kiumanetie nambi lakini tukuromba thirikari ibwithie usunguzi bwani na itukuromba obisi ya DCI yombe kubwithia kwa haraka. Kumalare Gembe North, Beton Class, Chabari.
Ndege ya mbere ya gukamata miraa kuma nthigurune Kenya mwanka nthigurune Somalia kaumaruka Kenya Jumapili eje ni miari ya Minister Waremi Peter Gatiramunya aratarĩrĩtie ontu bubu bora bwethiritwo bugieterwa ni baba ingi akiari ari muchine munene ntuku ya narwa Minister Munya augite ndia miraa nthigurune kuma Kenya pakiendeka gwikira kirore kiri kandarathi eje mantu jakibangwa bwega. Boniface Mungera na report eje. Biashara 22 baratari bagititira license cyo kuma kiro BCF kuthugura miraa nthigurune Somalia na ndi bakethira mikinyukira mbere burukene mugandisho aoke era ni ntuku ekiumia kerero alero mwako emwe na ministeri mya nthigurune Kenya bona Peter Munya na atwirite mibango nthe kagite ne kakanire kithiretwe na kuma ntuku yaoke ibiashara pa tukwirigira ndege cha mbere ciita Somalia tukwe kiumia kana mitaratara yomba kuthira buru Jumamosi lakini tukuona muno intukwe kiumia na mitaratara endelea ni kuaraniria na antu baraba uramira na baraba urana ara Somalia kenda process ire kwatanira no kaurane ata kamata matwa inde ina iri no twingwerekerwe ni ndi uchokerwa ndwari icho irendelea na itukuona ndichite kuthira na ituku kwirigira ndege chambere okinyithia miraa Somalia ntukwe kiumia mwabu kulingana Minister Peter Munya na ugite kibaba nekele license ibasha inanirite na thirikari ya Kenya shirisha kugwatira mbere mantu ya droje marira na mitaratire droje ikobu bwega ara ugite gobashiricha kugwatira igotigira murimi atithire nyariro ni biashara baba na tukaya na license ya kwendia miraa twaya ni yachita wa condition ya mbere ni baraba kaita kwendia batika kai murimi bei ya nthi auriba miraa batiruita kura myundene arimi bo baburi kwatana bongo batwa miraa baikia thokone ara mtoro kura miraa ni wakairara lakini arimi bara trenda bagetha no baita kura na mundene murimi urate kumenya thoko burekari aita akaurwa bei ya nthi thoko yonthe kenama ku thirikari ni kwendeke kari arimi na njira ya kubwithia kamiti itukwira chia pricing na pia na njira ya ku restrict kenda kwithira wita myundene nara ni arimi na biashara bara banturene nara baba ene miraa kenda uranu kuma kuraya ethari uri miraa thokone akiendelea waziri Munya na shokete aringire goromero mukalito kya makamera Kenya mita bona kimathi monjori ntuku echo kerero ali na Weru TV rogite kuna katesi bambirije kuthuibanga na botetheru thirikari kwa mbere wikemera nthigurune Somalia kuringana burambi bitu munjuri atanya miraa munjuri atemira munjuri atende nyamira home kinye tundu kimwe imburuka ya Nairobi no tu muiria manto amburuka chiawe na bwitha kimburuka chiawe nduna rekane na fitina na siasa itena iri lakini aketha kwibwa kumenya babangite kurewa miraa naichi police station na naichi kwa CID ara masingira house na ikiripoti ba investigate Kenge waziri Munya na shoketere kithiria remi na biashara ba miraa thokoje nthigurune Somalia etethire kineina kana guturuka na kaire no bwiri kumenya thai turea tukwaria muchamani wa summit ule uyu kuendelea ya East African Community president yetu ni chairman na njende mwe kwarirwa ni bura Somalia ukuma East African Community eke ukuma ya part of East African Community nya utaratibu wa kwirwa thirikari itigirikanere witikiria thoko kethere saidi yetu bari East African Community kwina inya ngiake ya change arita ndi kuma ke community tukailela mbere ya twino bwa bobo bwa kenda bwa 10 Minister Peter Munya kirikithiria ntetweji noriti antubamiro baringire ngwatano yazimio kura nontoni na kiono kithongi na kinankanya nkoroki ya pinzani bao na inturakuwa na ngendelea kuwa miraa is a political crop nienda mukaria na akaria
na kithikari aite batu tukuona rombi kyo kari mira saindi Raila Amolo Odinga ku antu amira voita kuringa kura mukaulo ibu no trikari aite bwina trikari yo buthikira ne bwendete tutikwenda kwita ke muturo uano bukari mebingire kaneni amira inyambere ya thurwa tukwenda tuthura muntu we ucho na uchore na antu amira nke report la Ntosharu TV Njumaa kuma jakingina ngine kifuke Nairobi mbeta Boniface Mongera. Munini wa gavana Kiraitu Murungi no Ithatu chura no minister wa Kigina county ne unariritie tware arigitani kuwa bakagoma akiuga ni untu butonyithitwe siasa akiarendera kuruguraga sibitari akiorimba na ya Makandi wodi Nembe utigania West tutu no rotete seneta Mithikari Nturi akiuga no tonyerete untu buka giteno kau gavana wa county ya Meru Kiraitu Murungi no etete na mbere na kampeni chewe cha gutigira na gwita na mbere na kugwatira gitikio gavana county ya Meru haria tukianarwa hagambetie akari baimenti mutugikare na ripoti ja ni munini wa gavana Ithatu chuna atongiria bangi kumakire thirikari ya kaunti ya Meru adaba kuruguragia cibitari ya Makandi na kiorimba wandini ya Mbeũ Tigania West na akiaria ntochwe gura mokana jwa mandaktari igoro bakiuga bakagoma gitumi batari mushara jwao ntochwe no ugite gute muriti ngugi wa thirikari uri gitumi ni kwithira kigina ni gicereri kumakire thirikari nene otonto kinyoreko thirikari ne kaunti muchara no dora imbe jitero wana thirikari nene lakini imbe chachie yoro ndichete pero erede in bank as soon as better chia ya to release ora thirikari nene tokare aritingoge beto bichara so kuwa wata strike bareke manto yao nonto imbecha tutero na kuma thirikari nene Kuruki Ntochwe no rotete mupinzani wao seneta Mithikari Nturi akiuga aringaga siasa chorongo akiagairia mwingi gute cibitari chiri na ndawa ja Meru taito kurwa kwa dispensary daktari akwari au andawa chirio bonyabu nyato ba media bongwa bakuringa bicha bakona ndawa ziko Mithika na atore cibitari ko yatere a public arerwa mutena ndawa na ndawa ile ku ataherwe no ndara biko Mithika cibitari biko kwa Karen hospital biko kwa Nairobi hospital na igwari India ndai kwa cibitari public so nareka korongo bya Meru na chwe kura na njira inge itechi orongo kungina kungabana Kiraitu Murungi ne kinyete centro imenti kugira kereka we Mwanki agikurukira thokone ya Mujwa Makandune na Charia bas Kiraitu na ugite warenda nandi kureta mirandi ya gukiria muture jo mukari wa Meru kiri gipindi kiawe kya biri eteke kirare na mtorere tawalentore nwena ara torokere ende are ya tokachia na tomenya lentore murongo ara twerere atianto pamwena yoyo tu ya Meru baratu abarie na ngwatanero anto badatu wao wameamua kuangusha gavana wachukue seneta. Hiyo ni kweli ama ni uongo? Ni uongo. Bado mnataka gavana? Ipo kwa gavana yako. Mukuru, mwekuru, muyuth, muthaka kana mwari wa Meru, wale ali. So that's what I want to do. Kio niko kiroto kiani na kio. Mugantetheria antu betu kiroto kiu kiujure. Kirankwenda antu betu nituongere mbeca mwekuru egwa ina mbeca ciawe. Mukuru egwa ina na muthaka mbeca ciawe wenda kugura iratu kagura iratu biro kwenda na mbeca iriku iu turi amwe wenda kugura muringiti ukaigura muringiti gwengwa na mbeca ciaku ibo kwenda antu betu na kiria pinzani bawola ni kawira Mwangaza Muruiri Kiumbe na seneta Mithikari Nturi wa kiama kia UDA kawira ni mwamba wa arume kinyo ino ekayete kuma kiri mwekurungi utiyo atweka ngavana atiya ekuru wa arume wonde Mithikari Nturi agurite aka 16 na gutorinja mwara ya mutigania nyomukarenji na gurite orire athuro mbunge eta akagura muka
mithikari turi kirakwenda imuka kuma gicigo mbunge gya Central Imenti nkiripotera nteto cia Weru Njumaa rakwa rietwa ni Mutugi Kare. Seneta wa kaunti ya Meru Mithikari Nturi na acokeretie gavana Kiraitu miari yawe yegie kugurana kwawe akiaria rinterechia kangete gembe agatigatiri Nturi augite gutina thina muntu kinya akethirwo ari na ekuru 16 niara etite na mbere na kuga Kiraitu kinya na abatere gwikwo kwa njuri ni untu bwa gutonyera mantu jegie ngurano ciawe akiuga ni wagi bwanthoni. Dennis Mugende na ripoti je. Nangi atandu merero arawede na ka 16 dobo arawede ande moria keke Meru amo korore na manyera bedroom wa mwana we nimbia na bedroom wa mwana kenangi torenda we ya Meru biwa erete bedroom kana nyumba ya mudako ku pendo amenya kaba we bari yabo. Ii ni omiario mururio ngavana Mithikari Nturi ndiungine yawe bari na mururio seneta Kathuri Murungi ntereni iyisia igembe kurio mucine okangeta katherwa lare keike na kungi migwi agirete ngavana wa Meru Kiraitu Murungi Nangendo mwati andoni kato amuigia kwa njori kato amuigia ko toria ya bienga nere mweko wa mwana nimbia erarete nae abwende bodiere kinyonto murumere ukatha wina ka 16 na bate uteta otio ukurira otio ukwera ina thina na no baumba bonde thina kemani nembi ndoboria ni miario atonyithiritie kinya mwekuru wa ngavana kenani menya kanto boria endo kwatira merega ina ka 16 na watoteta Thaa kuka toa koi mwankire otena wato kaindela kana wakavavo akavira thena kana natia kana kwenda menya mea mukorora na wasiandoni muno akene toa mwera yombe kana tu ako bandukio bamowati kwa na aremerwe mea mbere muntu akendera kuona twana ta muntu achoa mutoni nake na mbewe te kaure aba mene te kadire ene ke ngangi na kwa ndo kole muika kamwalikawe na ko kabalika ka otoa eta akoroba ndukianure kana ngweta nyumba ya mwana kare arero mera te sawa au te mutore tondwa ikirwa kana ka watapawa kana dando wetu Bwana sifiwe. Ibo kwando tokwa tianjara bato tori menti. Nondito tokwa ta muntonjara nkoro kienu. Anto bobange dikereni. Batu mheshimiwa Lentore. Ono ndipiti ore seneta. Na nora ale kwa miaka 5. Batu ke miaka 5 wewe nuna kenyangi totebio tona ni tone dai mabati ya wetarugo. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, kaunti ya Meru. Katho cia mwanya kirigwa mutegeri tanambire kurumira antito chetu nchokerete nyuma kagita ate kuraja na antito nkuru kiuke bibia mutambo. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride.
urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Manieto ambetawa Solomon Murethi, ndi muremia majani kuma South Imenti na ini chairman wa Imenti Tea Factory. Ankuga iboga mono ge president wetu Uhuru Kenyatta na CS wetu Peter Munya ingogera twiterete ya reforms twethire majani jana thina mono antu bana bari kubago tembo na siakalewa na ibatinya becha inge twita kirungi shilingi 5 thirikari ni enderere gututethia sana batwigira supplies batwa subsidy ya fertilizer 1 billion last year mwaka juju tomba korea arimi na shilingi 41.2 ya gwathaniwa na cia mweri ikeja shilingi 62.2 through the CS alomba president atwe subsidy fertilizer na thai fertilizer keja inami it is less than 4,000 inkoromba antu betu no ndiba kuona metho na adua mbesa bari yukia ntariki 5 every month pa kuona baraelo bonus July mathu ya tombikana kairi tutege Peter Munya ari no ntu unu etu 100% reforms cietu ikabua na mandu yetu yagetora murungu abangite kwou kira nkoromba na ndombe arimi na murimi wonde amenye mthuro tumite mantu jaje twaujete ni Peter Munya na Peter Munya aria akikishiritwe akae wagiti ni Azimio government tumare twinde tunigire Azimio Raila Amolo Odinga Martha Karua iboeka sana. Inawezekana leo ni leo. Amiru mweni ni onye nu Dr. Joseph Kaberia Rimba noro kurombe tika senita tariki 9 mweri wa 8 mwaka juturi the independent candidate rwano rwakwa ni bati agenda ciako ni transformative legislation, effective oversight and biased representation and equitable sharing of the national financial resources to the counties. The mwanasheria na kiri miaka 10 ira nditete ngoi kiri mbunge to Emiru ndi speaker menyete ara nyama ilumite nyungu kimawatho ja devolution rikana tariki 9 mweri wa 8 mwaka juu kuringira Dr. Joseph Kaberia Rimba kura rwana rwakwa ni bati the independent candidate na kiri ballot paper ndi number 1 ero ya meriwa Senator Kaberia Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Marieto Jagumantile de Mremio Mira na mubiashara mira na ndi director kisagwereto mira ito mira mwenge sako de member Onyamita kambi te akwera president Uhuru Kenyatta na wasiri eto Peter Munya iboya no ntobangwera baritere batira mira eto iguru Somalia era turite thina miaka Ithatu itukomia wasiri Munya ngwera tite ki ministry ya kilimo mante ya mira kutitwire kwina sheria cia mira itukomia sheria ni ra kilogerwe cia mira itugwite kaniacio na itugwenderite ngwi kenda ntu wa mira ari mitombo tetho kahobra tethetia arimi bangi batute biashara baba thitha cia ngwe transport ngari cia tuita lam turia every day ngiri 17 na mwaka iri karibu milioni 4 na kisheria iri watu iri akile sisi ngiri 20
mwaka so ito support bado sheria yake kiromba antu betu bari arimba mira to support thirikari ya Azimio to support Raila Amolo Odinga na Martha Karua no ntui nao batu antu ba mira twina wirigiro Azimio kia washia kura wasiri munya atethro minister lakini Azimio kia kwa kura twina uhakika munyote ani ngoba ite kuthithia ka kendelea ngusha mira so nkori antu betu ba Meru ariwa mira ndi ba mira biashara ba mira twende twatanira kaulemo o support Raila Amolo Odinga we inawezekana leo ni leo. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri itorigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru neju arthritis mirimo ya marungo gwito n'indamu murimo je sukari infection chekiu ironda bya kiu guchumbura ikirongorera H pylori UTI infection cha bacteria kirinjira cheo chiari hormonal imbalance kuremoni kugia mwana mithemba mwanya ya allergy mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba twina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonde. Neontapamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotu lingere dhimugo kurukira namba 0714 366 766. Make TV viewing a premium experience. Renew your StarTimes subscription today to catch the latest love, betrayal, and conspiracies on unscripted reality show Kupatana and Swahili drama series Fihi on Rainbow TV. Simply go to your M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option and enter your StarTimes pay bill number 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. Switch to any STV or PAN channel and wait for 5 minutes for the channel's activation. For more details, call us on 0719-077077. StarTimes, vipindi bomba kwa familia nzima. Noe ngavana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na risabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado ota seroli lava nanti na ata nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe. Ne watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi ikura makala ikonyesi buengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru. Walusile na kalemi wetu ni goji nina nikango chokiangaro kulingana na ndeja sukanda kwa Muromi joke ndela Ngugi mbega na kinyari nenda ino bisela ndingirwa kune biseto neka koko ila ilikolingo Nairobi ebankwera ntubeto bonde mtagwe na kadena agatinda kwereria ngarame yake di Nairobi neje achuka kwa Muromi joke kote kedibikete aja joke nwabotore joke nwabotore nadaraka nwabotore kwa marito mbitawa Stephen Kariuki ngea kwangu no ndina gikeno muno
kumenyithia mawega maturuthiritwe thirikari ya His Excellency Muthomi Njuki. Mbere ni twathia kuthugura ndawa marimanti service inu ingi chakariga matiri ko challenge ira mbingi chiathirire na kamanyaki health center etethetie gatethi nyagia Kitui County nontu twankene na Kitui County na baba ingi bauma nyagia thagicho bakaya goku na ibeo service kwandikirwa ndawa ithimi wana delivery wana maternity cionthe ruthagirwa free ko tuchokeria bwana Muthomi Njuki nkatho. This is county with the best managed healthcare. The winner is Tharaka Nithi County. Muthomi Njuki, gavana wetu, gavana number 1. Katho cia mwanya kirigo mutegeri gweta na mbere kurumira nteto cietu tugichokera muruiri giti kia ugavana county ne Tharaka Nithi Professor Erastus Njoka no ritia karibatigetikirie kwenderia siasa ibande biao untu bura kuga ni mubango jo kwangaratania kithurano kinene kijite. Njoka augite kuri antu bakuthiurunkania na matora bakigura ibande kuma kiria kari kenda babitumira kwiringira kura ntuku ya uringi ya Kinyari tijaja iri kampeni chawe ntere chiantakani muthambi mara na arekirite wirane bwa kumba kwithirwa kiri antu baria bakwirutaniria gutungatira antu mature ne nibo community health volunteers. Mate Mugambi na ripoti je. Professor Erastus Njoka na mugithi wake munthi barakinya mbare chiantagani wandia muthambi kirige chigombunge kia mara arauritia kariba tige kwendia kura kiri aringi chiacha riu abangite nuntu atamuruthira buria mwendaga agure kura cienu agure ibande kenda nuntu ni akumenya timu muthura kana timu bulibo nani ni mwira ni mauntu manku mama kwendia kibandi nuntu kuna kwendia antu maku. Njoka na mbuto yake augite kuri na ringi chiacha bara bambite nkunyo mbare inu gutigira bakugurira kari kura antu mara makwenda gutwatha kiabinya kiabinya ni mauka makeukia ibandi cietu na negwire guku baba nibo macaga muno nikenda magula ibandi kenda tukwira kura igatarwa tibethwa bai na kura riu tikwana nipo tunkigwira wire muntu uri muthariki wa nthi ukethwa niwe ukwenda gukia kura akwa kura ni kibandi kithuranaga kana tibu meaga kwira ina kura no tina kibandi na utitikirwa uringa kura utina kibandi nweu ana nwa wamba twe ukarua kibandi kiathiire ku na gikathinga twe ikethwa nikawendirie are mbare wainu cia kamwango na ntagani Njoka arameneria ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki akiugaga atiri agaruti wira botheru wa matora kana CHV bwega CHVs nimo ngavana kwenda gutumira mai amanenkagira ciringi Ithatu muntu na muchuawe tinto ni mingi muno akigwata milioni 1 akamanengera ngiri na kathimu akamera ikaraga bauna thina ciaku muthia Njoka ugite wona twika ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kuma tariki 9 mweri wa 8 agatigira kuria CHV bwega na guchokia antu bara babutirwe kimathara ngugeni kiri thirikari ya kaunti inu na twika ngavana gutuka gwata less than 10,000 mbeca mutikabenyo province akamubuta ntana buta muntu niwe na university kanjo thama wira muntu uria nkithirwa abutirwe na gwa county na abutirwe na njirere tivo ngamuchiokia wira wa rimwe utikwana cia kinya mweri 9-10 nchioke mulibe years ukethirwa abutirwe na njirere ti auma. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi. Gavana wa kaunti ya Samburu Moses Kasaine Lanokulal na gutarire rugendo rwawe rwa miaka 10 kagita karethiritwo ari gavana wa kaunti na ugite kwambiriria kubangania kaunti uta gavana wa mbere gutari untu bubuthu nuntu kaunti nionekaga kinya kurumirwa ni mathina kathumba jario umu. Dr. Kaskaria gatutariria.
Fine, let me know once you start rolling. Gavana wa kaunti ya Samburu Moses Lenokulal atonyere wathanine mwakene jwa ngiri ijiri kumna Ithatu riria kariba Samburu bamuthurire ta gavana wao wa mbere rungu rwa katiba njeru ya 2010. Thank you very much for this opportunity, and first I'd like to register appreciation to the people of Samburu having given me 2 terms, of course by grace of God. Na gutariria nimbi ya mukuchiriria kiri utongeria kinya gutwika mbere ya gutonya siasene na ritaga ngugi na andu angichi otungata ba muingi akiuga otungata buri aritagira muingi ni bubu atumire enda gutonya siasene kenda batungata kinya nkoroki. Selected in 2013, my biggest drive was to serve the people of Samburu. Before politics, I was working with humanitarian organizations for a number of years in Samburu. And by interacting with the locals, by interacting with the communities, that gave me a motivation to serve at a higher level on the platform of politics. And that's what inspired me to join politics in 2013. Ariuga rwari rugendo ruru munonto gwa Kagita Samburu yari kaunti ire yatejaniriitwe muno na kumyambiriria kuma Kibugu bwari unto bobomo. As you know, Samburu since independence, it's been a marginalized area. For all the number of years, 40 plus years, we've not had a real service in terms of basic requirements, water, infrastructure, health, education was lacking. And I think the infrastructure bit contributed so much. And like most of the northern Kenyan counties, we really lagged behind after independence. Ariuga mwana bo nyuma yawe kujukio tongeria enagia gukenera nontu nombite kugarura kaunti u na kumikinyukia tagaria rinene mbere kumare yari na itagaria riria ajukiria riria mbere ni kuritana aritingugi bawo aria babatere gutungatira akari nontu bwa mbere bwari kwagirithio tungata bogi mabamwere nontu ni gwakujagirwo iko bibingi bia na Kagita gaguchiarwa na gwikira kithomo kiria kionekete kuthirikiria buru kuma ndiguru ya igwatere o chiathi. Because we have really transformed, it's not yet heaven on earth, but considering the before and after, of course we've been able to achieve a lot. A lot still needs to be done going forward, but I'm proud that whatever we committed to do in 2013 has been achieved. There's quite a number of success stories. There is quite huge transformation in terms of both hardware and software. And I think we're in the right track going forward. Our biggest investment has been on health and education, particularly when we came in close to 79% of our people were illiterate. Illiteracy was standing at 79%. Mortality rates, infant mortality rates were very high, over 35%. And I think when we came in, we gave a lot of attention to literacy through the ECD processes. We came in, built a number of classrooms, did a number of teachers, but we went further as a motivational front to provide school feeding program as an incentive to draw children to school. In terms of healthcare, we went full gear to do the initial structures, the infrastructure, the dispensaries, the outreach structures, and we are happy we were able to achieve quite a lot. Amona bo kuringana nawe ngugije tirithirite mbuthu nontu wagi bokaria ni bwithirite buingi kaunti u kumania na wamba bwandithia ontu buria bwithirite bukigiria weti na mbere kumania na kwaga thiri. Lenokulal ariuga kiriwe ni kwithirite kwina ngwataniro gatigati ka thirikari cia kaunti na thirikari nene nontu bonde bena muoroto jumwe jwa gutungata mukenya wa kawaida. Banditry, some bit of poaching, and this has been there since the years have known. So that has been the biggest challenge, because then without peace we are not able to do meaningful development. There is a displacement of communities, there is issues to do with compromise in livelihood,
Sometimes these conflicts are resource-based. So that's been the biggest challenge. Kulal ariuga akiumagaruko bichine atinagia kuiririra nonto nacio metia kuritira kariba Samburu ngoge imwe iria ciarikire manifesto yawe akiuga kwithirwa ajukitie county area yari ari mutongeria wa mbere nagia gukenera ni ngoge yawe. And especially devolution also being a new concept, we had to invest a bit of knowledge, a bit of expertise, a bit of referencing, a bit of benchmarking, and we were able to deliver. Leno Kulal aumagarukite obichine onde arumeri nenkukumo iria imuringithanite na wamba bwambeche cia muingi athitangine nkiama ya mitugo na kurwana nkukumo EACC bakienda tareri na mbeche chiringi milioni 80.7 mbeche cia muingi cietire iria cirikanaga ciekirwa kiri account ya andikithitwe na rietwa riawe. Let justice be done, but let's also not use some of the national government agencies to distract and to settle scores that are meant to be settled politically. Gya kumenya amona bone atileno Kulal gukeja kwithirwa mboto ya Kenya Kwanza kajuki otongeria omba kuona kanyaga kurita ngugi nyuma ya kurungika wendi bwawe bwa kurwera gitigio senator na gochietia kugwata mbaru senator wa Nandi Steve Lelegwe. We welcome you, Moses, into our setup and our team. Nkiripotera Nteto cia Weru ni Okambita Dorcas Wakaria. Mwaria wa thirikari Colonel Cyrus Oguna nekirite akariba chogoria wira ne bamurandi joroje na siweja chogoria kurikia muthiene jwa mweri twitite akera rentereu Oguna ugita tayari murandi jojo ijurekite gicunje kya 98 na aragutigire kugare karuarua ni murandi jura jugogite jokagu na muchejo chogoria amwe na masukuru ntereu Mate Mugambi na Chio Tariria. Uyu imurandi wa roje na nkinya siwenja tauni ya chogoria uroriongeretu imwaru wa thirikari to retired Colonel Cyrus Oguna muthenya we munthi. Oguna akiaraniria na kibande to ugite murandi uyu kanenkera tauni ya chogoria roje chibitari ya chogoria chukuru ya ndaka ya chogoria na chukuru ya chogoria ni ya kuwezesha watu wa eneo hili kupata huduma ya maji pamoja na kupeana maji katika taasisi ambazo wamesema ikiwa ni hospitali, ikiwa na shule, lakini pia watu binafsi. Tiga cia chogoria ugite murandi uyu warikawa na aturi bara bange bagecigo mbunge kia mara bakebandikithagia na bagekirwa roje. Nyakati ambazo maji itakapoanza kusambazwa baada ya KPLC kuleta umeme ni kwamba kila Mkenya yote kutoka eneo hili akona fursa ya kutuma maombi ili aweze kupata maji nyumbani kwake. Nobat Komora kamishino wa kaunti ya Tharaka Nithi bakwandamanite na Oguna ugite murandi uyu tigarite gicunje gya chire kwega nomba kurika urikite gicunje kya 98 kwegana. Ni karibu bilioni 1 itakuwa imewekwa katika mradi kitambo ukamilike. Uko 98% complete na ni mradi mkubwa ambao unastahili at least upe ile uzito ufao. Akiongera Oguna ugite murandi uyu no chiringi nkurukia bilioni 1 cia nthiguru ya Kenya ugwatithanitwe murandu wa roje na murandu wa siwenji ni tauni ya chogoria. Asilimia 80 inapotoka baada ya matumizi ya nyumbani inakuja kama taka. Kwa hivyo bila kuwa na mradi huo mwingine basi mradi huu hautatimiza lengo letu kama nchi. Kwa hivyo kule kuchanganya yote mbili ikiwa ni mradi wa maji na mradi wa maji masafi na maji taka ni bwana commissioner ameongea kuhusu bilioni 1. Nadhani kwamba itazidi bilioni 1 kisha itakapokamilika kabisa. Hari kiretie na kuria kariba gicigo mbunge kia mara mono bambari cia kabwe bara baturaga kurira nonto siwenji ni amamire menda yao bakiugaga batarori wakabera bakariwa. Ni kwamba serikali inaposema itafidia yeyote itafidia huyo mtu, lakini kuna matatizo tokea hasa katika utakuta kuna ukoo fulani ama kuna familia fulani hawajakubaliana, na katika kama hizo inabidi ende wapi?
kotini ili kwamba uamuzi utolewe. Nyakati imeenda kotini, wanalaumu serikali kwamba haijalipa. Naomba wananchi wote ambao wanatusikiliza, hakuna mtu atapokonywa mali yake ama atapeana mali yake kisha baada ya makubaliano na serikali ikakosa kulipwa. Hata mmoja hakuna. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maraam, mbĩtagwa Mateni Mugambi. Mũrũĩri gĩtĩ kĩa mũtongoria wa Nthiguru rungu rwa ngwatanĩro Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga na thingatene na njũrĩ yawe mwaka kaunti-inĩ Trans Nzoia akĩgeria kũnjũria katheti kae gakura kagiteno kau mũregani wawe wakwe William Ruto no na thingatene na gwati mbaru bawe mwaka ntere cha Kilifi na arabekĩrĩte akari mawĩrane Kathumba. Ntuko ya narua murengo jo Azimio ijukinyete ntere cha Trans Nzoia na boba Kenya Kwanza bakiamba kambi kaunti ya Kilifi orutere rugichiumia kuthereria mwanki jokura rutere rwao. Uhuru Kenyatta, outgoing president, umejaribu mbinu zote, umejaribu kututisha, umeshindwa na kila kitu. Fungana virago, shika mzee wa kitendawili, mwende naye nyumbani. Muna haki kutoa direction yenu na kusema no to William Ruto and all divisive politics na kumwambia Trans Nzoia hii ni yetu sisi zote na hakuna siku yeyote atang'olewa hapa. Tuko pamoja? Niara siasa cha IBC chionekete kugwata mwanki orutere rukioneka kuorota rurunge. And I want to tell Chebukati this. Hii jamaa alishikwa jana na briefcase na makaratasi, ameanza wizi. Amejua baba anashinda, ameanza As far as we know, Smartmatics have no contract to print anything. Sasa tunasikia ameshikwa na briefcase. Kwa nini makaratasi ya IBC nakuja na briefcase? Si kuja na container? Manake anajua baba anashi. We will guard Baba's votes. He must be the 5th president of the republic. Simumesikia jana ati hawa majamaa wameshika ati watu wa IEBC kwa sababu tayari wameona ya kwamba hawana hesabu ya kushinda hii kura. Simumeona yule mtu ya kitendawili ameanza ile njama yake ya kawaida. Kwanza alisema ati anataka manual register. 2017 alikuwa anasema hataki manual register. Ndio huyo amesema ati hana imani na IEBC. Ndio wao sasa watu wa kuzimia kwa sababu wanataka kulazimisha manual register. Wameanza kuangaisha watu wa IEBC, wale ambao wanasimamia mambo ya teknolojia. Tunataka tuwaambie asubuhi na mapema, hatuwezi kuwaruhusu muangaishe IEBC. IEBC is an independent institution. Amwena bo ndereba bangwataniro igisio ijireni bo Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa William Ruto ne bajukietie kanya gwikira Kenya mawira nezira bakainge wona batonya wathanine nyuma ya tariki 9 cia ithurano bya mweri Jwenana. Tumesema bei ya mbolea serikali itafanya subsidy, tutasukisha kutoka 7,000 ambayo Mtembea amesema hadi shilingi 2,000 kwa gunia moja. Sawa? Sawa. Na vile vile tutatafuta soko ya nje. Tumesema tutaki kupeleka mahindi yetu ngambo kama hapa yetu, watu wetu hapa wako na upungufu. Tena hatutaleta mahindi kutoka nje kama tujanunua hii ya hapa yetu. Sawa sawa? Ile mpango ya kuzalisha chakula, mpango ya subsidy ya fertilizer iliondolewa, ilisambaratishwa, wakulima wakakosa namna. Ndio sababu hiyo tuko na shida ya njaa katika taifa letu la Kenya. Na ndio tunawaambia serikali ya Kenya Kwanza, tunaweka mpango kamili ya kupunguza gharama ya maisha. Hiyo mbolea ambayo wanauza leo karibu shilingi 7,000 tutapunguza mpaka shilingi 2,000. Ndio kila mkulima aweze kuzalisha chakula ya kutosha,
chakula ifike sokoni kwa bei nafuu, kila mwananchi aweze kulisha familia. Bishop Anthony Muheria wa kuma kaunti ya Embu noretie kanisa kumenyera antu bakuru barabajitwe na kinyama batire ba Catholic arete jaja kagita kama amraja kuno ke Reverend wa kanisa ya Cathedral Ontario taratukutarerwa nirita Mwanike. The Reverend Monsignor Gabriel Muverethi ni urikiti kuvuruka na kuthikwa mwena wa Cathedral ya Catholic mwena wa Carolina. Muverethi ni uraririkanwa arai mundu muvoreri wari mwendi andu na wendete gucokaniriria kanitha vamwe. Na kama kuna mambo ambayo unaona sio straight, wacha kukaa na kungojea hiyo irekebishwe kesho haikuji. Gabriel Jero Muverethi, ile kitu muhimu sana alinifundisha ni maombi na kufuata sheria ya kanisa na ya Mungu. Muverethi avurukire ari wa miaka 86 vuvanya gutumikira kanitha wa Catholic miena ngurani ya bururi na diocese ya Embu. Na varia Bishop Anthony Muheria aravoya etikia onthe gutigirira ni mamenyerera arwaru aria akuru na mavatiri aria mararuta wira wa Ngai. Tuzoe kuwatembelea wazee, tuzoe kwenda kupata shauri kwa Kristo, tuzoe kushikilia mapadre, tuzoe kushikilia wale wagonjwa wa nyumbani, tuzoe kushikilia wote wale ambao baada ya kutumikia kama katekista, ili waweze kuwa wanahisi wako katika familia. Wauguo ateti nao ni mararirikana Muverethi araikionereria kiega gya gutambia thayo na rwendo runene makiria kavinda gaka ekari na ateti magaukanite muno ni undu wa mirugamo ngurani ya giuteti. Mwito wake yathaniria wendani ndaritigagirira mikia mvunjia nie uvoro wa wendo ni tondu anangiambiria siasa 2007 guku mbere kwakoretwo kwina andu maina problems cia miriga ukona nginya twana tunini twa primary ni turauga Weru mbe kana wathagana ru ciana igakura ikimenenaga ni vices iria itangitethia. Ripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Muthejo antuto na njira ndi kungucokeria nkatho chimwanya mutegeri kuona kanya kugwatana nawe ni mbetagwa NTINYARI KINYUA monanirio mathithio kari Purity Richard ithora na kagita gakega kwarirwa gwitana mbere kurumira mibango ya Weru TV.